Yes, nanone ndongeye ndabasuhuje no kubifuriza kugira ibihe byiza no kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Nshuti bakunze mugenda mu natwe mudukurikira gatanu kuri gatanu mwebwe mwamaze kwirura mukavuga muti tugomba gukurikira amakuru tubagezaho mwese remetodo that I love you so much. Reka mbabwire ngo igitondo cyiza. Hanyuma rero mu nkuru zatambutse mu nkuru aciye mu itangazamakuru bitandukanye nyinshi nazibabwiye nyinshi mbanamaze kuzibatamo, ariko munyemere mite nirukankanje kuri iyi nkuru yamaze kuba yavuga ko nyakubahwa Ken Rugaba Muhoozi umugabo w'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF yamaze kuba yagaragaza ko ashyigikiye M23. Biraza kugenda gute niba uyu mugabo w'ingabo z'igihugu cya Uganda ashyigikiye ingabo z'igihugu cya M23 kandi uyu se Yoweri Kaguta Museveni ubwe yarivugiye ko yifuza ko M23 ishira mu gihugu cya Kongo? Biraza kugenda bite? Ni inkuru yatangajwe mu itangazamakuru bitandukanye. General Muhoozi Ken Rugaba yateguje ibitero ku bacashuro b'abazungu bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda General Muhoozi Ken Rugaba yatangaje ko guhera mu kwezi gutaha kwa Mutarama ingabo hayoboye zizatangira kugaba ibitero ku bacashuro bazungu bari mu duce two muri Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zikoreramo ibikorwa bitandukanye. Uyu mujenerali kandi w'inyenyeri enye usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yateguje ibyo bitero mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter. Yavuze ati ngiye guha gasopo imwe abacashuro bazungu bose bakorera mu Burasirazuba bwa Kongo guhera kuwa kabiri Mutarama 2025 tuzabagabaho ibitero ku bacashuro bose bari mu duce dukorerwamo ibikorwa byabo. Uyu General Muhoozi Ken Rugaba mu bundi butumwa yavuze mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abacwezi bose nta mucashuro muzungu n'umwe uzasigara muri RDC muri iki gihe cy'umwaka utaha. Mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubundi hasanzwe haba abacashuro b'Abanyaromania habafashe ingabo z'iki gihugu nyine mu ntambara azihanganye muri nyeshyamba zo mutwe wa M23. Uyu mutwe rero wakunze kubikoma kimwe n'ingabo ziri mu Burundi SADC FDLR ubashinja kugaba ibitero mu baturage. Hanyuma rero Uganda ku rundi ruhande isanzwe ifite ingabo mu ntara kiva amajyaruguru muri Ituri zifatanya na FARDC mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ibyo mu byumve neza iyo nkuru. Hanyuma kugeza ubategetsi ba Kinshasa ntacyo baravuga kuri buriya butumwa bwa General Muhoozi Ken Rugaba. Uyu musirikare kandi cyakora yateguje ibitero ku bancashuro bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe abategetsi b'iki gihugu bakunze gushinja Uganda gufasha M23 rwihishwa. Uti bimeze bite? Nukuvuga ngo kugeza ubu kuntu ibintu bihagaze, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, perezida w'igihugu cya Uganda, amaze iminsi aca muri humye perezida w'igihugu cya Kongo. Amaze iminsi ashaka kugaragaza ko asupportinga igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amaze iminsi agaragaza ko adashaka umutwe M23 ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yewe n'inkuru nagiye mbahereza nyinshi abenshi muri mwagiye mubyakirira kure mubyamaganira kure mukavuga ngo just UPDF egal M23. Ibyo mwagendaga mubivuga kenshi mukagenda muvuga ngo UPDF cyangwa ingabo z'igihugu cya Uganda egal M23. Ibyo ngibyo ngewe nkabyumva just nk'ibintu biraho kubera ko mba ngomba kubahereza inkuru uko bimeze. Yewe bwa mbere nyumbere yuko Yoweri Kaguta Museveni agaruka mu gihugu cya Kongo, bwa mbere yabanje kwirukanwa na nyakubahwa perezida w'igihugu cya Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi amubwira ngo mubona ngushaka mu gihugu cya Kongo kubera ko namaze kubona ko igeze mu gihugu cya Kongo uhita wikorera iby'inyungu zawe ndetse ugasupportinga M23. Ahanga mu nyumve neza. Nyuma uyu nyakubahwa perezida Felix Antoine Tshisekedi yaje kumurekera mu gihugu cya Kongo, hanyuma atangira kumwereka ibyo agomba gukora. Nta bindi kwari kugenda akajya muri Kivu amajyaruguru agatangira kurekura ibitero kuri M23. Yewe hanyuma Yoweri Kaguta Museveni yarabirebye abona niyanga gusupportinga FARDC ntabwo azabona uburenganzira nuko yinjira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo byatumye uyu mugabo ahindura imirwanire ahita avuga ngo reka mve ku ruhande rwa M23 ndetse kandi anatangira gukora ibikorwa byagaragaza ko asupportinga FARDC. Kuri icyo gihe yatangiye kugurisha imodoka by'intambara, atangira kugurisha n'ibindi bisupport byo, atangira gutanga support zigaragara kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aho mu byumve ageze mu gihugu cya Kongo nibwo yatangiye kujya akora ibikorwa binyuranyije n'amategeko yamaze kumvikana FARDC. Noneho
Kisekedi yongera kumwirukana mu gihugu cya Kongo. Bukiye bwaho nibwo haje kugaragara abasirikare ba M23 ba Uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko, yewe hajyana no hanze amafoto y'abasirikare ba Uganda bari mu gihugu cya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Guhera icyo gihe nibwo Yoweri Kaguta Museveni yahise acibwa mu gihugu cya Kongo. Kugeza ubu havuyemo inkuru maze kubabwira, byari biconfirmed cyangwa se byari byaramaze kwemezwa yuko Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se igihugu cya Uganda gifasha FARDC. Noneho rero ukuntu bigiye kuba akarusho ko Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, yagaragaje ko afasha M23, ndetse kandi yewe twari tunabizi ko afasha M23. Noneho umuhungu we unayoboye ingabo agaragaje ko afasha M23. Biraza kugenda bite? Umuhungu na se baraza guhangana. Ese Kisekedi araza guhereza karibu Kaguta Museveni cyangwa se perezida, hanyuma mu muhungu we ibiraza gukunda gute? Kandi ukuntu bitebuze gukunda, muribuka ko umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu niwe utegeka ingabo ikintu bagomba gukora. Nukuvuga ngo nategeka ngo mugabe ibitero kuri izi ngabo, just they have to do it. Bafite kubikora batirengagije. None biraza kugenda bite ko Kisekedi araza gufata uwe mwanzuro? Ese araza gufata umwanzuro wo kubanira Uganda? Ese araza gufata umwanzuro umeze gute? Reka tugereze turebe. Ibaye kandi mu gihe n'ubundi kuri uyu munsi nabonye inkuru igaragaza ko igisirikare cya M23 cyamaze kuba cyatwikirwa imodoka muri Kasenge. Mu mirwano yabaye uyu munsi ni mirwano kandi yahuje igisirikare cya M23 ndetse na FARDC. Gusa kugeza ubu nta nkuru twari twigeze tubona igaragaza yuko byibura ingabo z'igihugu cya Uganda ziri muri iki gitero. Nago twigeze kubimana gusa. Hanyuma rero ikintu kirenze kuri ibyo nuko butuvugana hari M23 yagize gutya yiyitirira ibikorwa bya FARDC. Nabonye tweet igaragaza yuko M23 barimo barashaka kugaragaza ko iyi ku munsi w'ejo hari drone ya hano ya M23. Icyo ni cyambere bahise bajya gutya bayitirira ibikorwa byabo, bavuga ko ari ya FARDC bahanuye. Icyo ni kimwe. Barangije banongera bafata imodoka yabo yatwitswe bayitirira FARDC, ahubwo bavuga ko ari imodoka ya FARDC ya twitswe. Ibyo turaza kubyita gute? Turaza kwifata gute? Turaza kubyita ngo ki? Ese aya mahano turayita ngo ki bantu b'Imana? Ese abantu turaza kuvuga ngo ki? Hanyuma rero ibyo bikomeje kuba kandi mu gihe n'ubundi mu bintu byabaye ku mugoroba w'ejo, nyakubahwa perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, umuhuro wabo wamaze kuba wapfa ku munsi w'ejo, aho u Rwanda rukomeje kugaragaza ko ikintu kitizewe neza cyane ari ikintu ngo cyo kuba Kongo itizewe mu bigendanye n'aya mahoro n'umutekano cyangwa se muri ibi biganiro. Ubwo imyanzuro turakomeza turebe neza cyane. Mu gihe kandi ku munsi w'ejo igisirikare cya FARDC cyagaragaje ko cyahanuye drone ya M23 ndetse kandi yahanuriwe mu gace kamwe ko muri Kasenge aho barimo bararwanira. Ibyo ndabikubwira kandi mu gihe igisirikare cya M23 kiyobowe na Bertrand Bisimwa ku munsi w'ejo cyamaze kuba cyagaragaza ko leta ya Kongo ari ibisambo ngo ruharwa ibisambo karondora ngo ari bayokomeje kuyogoza umutungo w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo kandi nubwo bikomeje kugenda gutyo, igisirikare cya Uganda biragaragara ngo kigiye kongerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikaba kishi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza komeza turebe ngo ese biraza kugenda bite. Ni mu gihe kandi ubwo Yoweri Kaguta Museveni we adakomeje kuba yacana waka no muhungu we. Iki natangubwira nuko wazanendo nayo ngokomeje gutegura amaoperasiyo atandukanye agamije gutsisura M23. Gusa icyo nakubwira kuri iyi nkuru, ninjya nkubwira Wazalendo muzajya ntuzatungurwe no kumva hari inkuru wasomye kubwira ngo Wazalendo bakuzanyijeho na FARDC. Hari Wazalendo iri ku ruhande rwa M23 hakazana Wazalendo iri ku ruhande rwa FARDC. Wazalendo nyine ni ihuriro ry'abasirikare nyine bari kubarizwa mu mitwe itandukanye myinshi. Hari abuzasanga bari ku ruhande nyine rwa leta ya Kongo, hari n'abuzasanga bari ku ruhande rwa M23. Niyo mpamvu rero no kubabwira inkuru ubusabwa kwicara neza ugatuza neza cyane. Ikindi nakubwira nuko ku munsi wo ku cyumweru habaye operasiyo ya Kasamutwe. Operasiyo yari igamije gutsisura ingabo za M23 aho zabereye muri Kasenge, ndetse kandi mu gihe kandi bikomeje kuba mu gihe FARDC yamaze kuba yagaragaza suko indege drone ya CH4 yamaze kuba yaturuka mu gihugu cy'Ubushinwa muri za zindi zigera ngo muri 12 yamaze kuba yatumiza mu minsi yashize. Enda no kubwira ibi kandi mu gihe ngo M23 ikomeje kugerageza gusatira umujyi wa Goma mu gihe ikomeje kurwana ivumbi rigatumuka, mu gihe abasirikare benshi bakomeje gufatirwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, ikindi nakubwira nuko hagaragajwe hari video n'abatayemo ku munsi w'ejo bundi igaragaza
indege ya M23 Sukhoi CH-425 yarimo iri mu kirere cya M23. Reka mbashimire cyane abo twabanye kuva iyi nkuru itangiye kugera isoje. Ikintu mbasezeranya no kubabwira ko n'ubundi inkuru zo mba nkomeje kuzibatamo ziba ari nyinshi cyane, mba ngomba kuza ngomeza batamo inkuru nyinshi. Mwebwe ni mukarambirwa mujye muze mukomeze mu mani natwe 5 kuri 5. Amakuru yo aracyakomeje neza cyane, abakomeje kugira ingaruka ni intambara, mukomeze kwihangana. Ikirenze kuri gino kubabwira ngo Imana irabakunda, we love you so much, mukomeze kugira ibihe byiza, bye bye.